Dalanda ay appartement ngam kala ko yewɗa nder ndu suudu ko nene waɗanila he ajja nene golli moƴƴan ay chambre ma no laɓira ay salon ma no waɗa han laba ɗo mari kadi salde be nder ga a heɓi ka fijano wartoɗa nder gala nganti min siko min heɓi ɗum ɗo ne min e modiam meɗe wawi wonde ɗo une semaine ara me yaddani une semaine min hajja mi wawata ɗum he hajja Suleyman gui Dalanda hande ko mi woni ɗo min hajja simi innima lan andi fi Suleyman hara mi fenanima kono nene inni ɓay min jombidiri yomi won dow aray joɗa golabbo mo yalno satti kono landi to wutar Suleyman are Suleyman ko moƴƴo nene makko kadi ko moƴƴo lan andi goye debbo no wona ka yiɗa kono gorko jommatamo yiɗa landi sava o aray kono e karim ko on Dalanda ɗa andi mi wata yeggitude Karim gila lagine han Dakar ɗani wata yeggitude fi Karim kala ko heɓi lan kala ko mi heɓi hande ɗandi ko Karim woni sabu muɗum kono ɓay mi jombama lan andi Suleyman hay si yiɗala simi wondi o yiɗay lan ɗo kadi henani lan mari famille la wonde yimɓe ɓe joni ça va parce que hanki hande no seedi hara ɗum ko moƴƴan kono komi yanayno maka pon e hande na goto kono a yi sa muñi kay bay fof ko ɗum ɓe inni womo wawi wattude min noon hande ko ɗo mi woni walande hay mi ala yaade hay no ɓaatu ko mi ari ɗo hande mi hottayi siɗa fala ɗo ka kam haɗa a walo to ha bongo e joni hay goto dérange pas merci hande noon a heeɓi balɗe tati ka appartement mato mi sikka piiji waɗi tun ni fof welima nene welilam moƴƴano ko welalima wodo haalana mi sansante nene ɗo wawi suɓago mi andi on honno on sonnilan ɗo meuble ɓurɗi e sattude ɗi delaba moƴƴano hande kala gorejo an natuɗo ɗo ma weldijo am mamo mi andi nde hara mirsa ɗon andi ko welatala e ko welata juɓɓe o fo gasa ɗon noon mi faala kala ko welalima e nder to haalanami mi sansante nene yottile mon ɗo ko sifawo ɗum mi faalama yitto ko oɗo famna gasi probléme ala si Souleymane ari joni o tippinante oɗo ley kam nani nene goɗɗo Souleymane Souleymane mo arde o aray ko ɓooya si Allah de fii ɗum ɗon ta maapo ta aano ko min won leli Souleymane si mi inni Souleymane o aray hay si ɗum ɗon maapinaali banan e ɗum ɗon andimo ka laawol o aray jooni yo ɓernde ma ɓuuɓa gon sengo ɗo a nani jaram ɗe jam janto alhamdulillah gore honno mi wonama Souleymane ariide o ari mo gani on to bo non mi yiɗa ko goreji makko on haalni lan in lan o ari ene mo gani awa kanko mo e arde o ara hewtal ɗo ko goreji makko on dal haalni lan mandata en awa joɗo non c'est bon doni lan lega ko ala ngon non awa ok hay ɗon komi haalan maako heeyi ay nene kala ko heɓata ɓiɗɗo walla kala ko ɓiɗɗo heɓata ala nene makko no andi mbiɗa andi mo ka lawol mo arde mo arde wara joni nani nene hande min moƴƴinanamo laaɓa ko
apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yo. Ansi. Kondu wadi. Kombo hala ma ko do mi gollata. Kondu falda. A jokkila ha ko mi andi kon fop mi wola nima. Kondu kadi falda. Kondu wonda labbitirde la. Andi min ko mi ari ɗo mi ara ɗo fi gere mi ara ɗo fi sonko wadde mbiɗo ko fiye yewtu Enen ɗiɗo an e min no wodi ko yewten. Iran e Irak no mari ko yewta. Ka ñaari e dowru no mari ko yewta. Si ɗin ɗiɗi no yewta en ɗe yewta. Ala fus ko yewten enen ɗiɗo. Mi faalaka noon sonko mi faalaka fus. Mi faala ya yaltanandir ka. Fi Allah ren feƴƴal ɗo. andi ko mi fala ye yewtu fi hajja mi ari yen yewtu ande Anta suusi darugol an nder gite. Ina yen yewtu fi hajji. Ɗa waawi fewtugol lam vis-à-vis. Ina yen yewtu fi hajji. Aha. Gonga ma. Ɓay tun ko falɗa kon waɗi. Faalu nene ma o marsi. Joni a rayna en yewtu fi hajja. A jombi hajja. A naadi ka suudu ma. Ɗum ɗo yonani ma. Biro ma ittikela mone. Ɗum ɗo yonani ma. Joni ko ya ar kadi hanka mi gollata ɗo. Ñammintinala. Hirsinala. Aw mi andinte piyon goto. A suttila min. Ko yalla mi fawi. Mi andinte non. Mi naami on goro. Ɗo non ko ɗo mi gollata. Jamma on ɗo fop ko respect teddungal wonde men. Mi yiɗa ɗum ɗon bona. Donc fi Allah. Mi torikema mi jeejima. Jokkondu andu yahata en bonodir. Fi Allah non mi innoma. Mi yiɗa haala ɗiɗi mi yiɗa haala tati. Rew ɗo yaha. ayi on peera ko wonɗa yewde ɗo fi mum on peera ɗo mi anda fi on peera hande mi anda fi on peera janggo a plus forte raison mi ƴetta akorango mi jonna fi on peera si a yino min mi déplacé ke mi ɗaɓɓiti ha mi andi ko ɗo wonɗa e kollude mi ari yen yiito ko fi an mbiɗo andi ko a neɗɗo moƴƴo ko a neɗɗo moƴƴo ko addinmi ɗo ko landagol ma si tawi ha joni hiɗa yiɗi hajja no yiɗirnoɗamo delle debbi est ce que hiɗa yiɗi hajja no hiɗirnoɗamo noon ha joni ko ɗum addinmi ɗo si tawi woni ha wari hiɗa yiɗi hajja mi innatama da décourage continue ɗon wasi hay fuy changeali an waɗu ka hoɓɓerde ma hay fuy changeali mi promettatama noon hay fusi minema ɗum ɗo ma ɗum mintama tun si tawi woni ɗa mari giggol ngol maranoɗa hajjangol dès le départ wo wosa hay fusi a nanade wo wosa hay fusi a yiyade ɓay noon si a yino mi ari ha mi tawima ɗo mi haalnima ka bureau ma ɗo ko fi ko a neɗɗo moƴƴo ko ɗum fof wonno ko addimi merci Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mi hoyɗe woni ka. En mbaɗnano Kadiatou ayi leer mo yaltuɗa ka joni amen droit yaltugol jemma Karim
joni nami bobo e kadi kono famata sabi ma antu wata la yaltinde o leero sina rare lan asuuki gondoma ko min inni min nodduma ɗo a faala e yewtu seeɗa mi tawi noon ko ma wona o ɗon ko yewtude e Karin ni lan faalama haalande ɗo goɗɗum kono la waɗi police suusi toon no mulata wala yewde kala ko faalɗa ok Karim ko addi ko miɗo weltanima hanko e ñamde simi inni min kajjatu mi weltanaki ma haray mi ɗanima gila samanditi le ñande premier jour ko yiiduɗen kollagin hande kala komi heeɓi ka aduna moƴƴi boni Karim kawoni sabu mum hande sa yi aduna an won changé Karim na goto waɗi sina an ko ɗum waɗi Karim mi wawatama yeggitude o gonga mi woni debbo jombaɗo hande c'est vrai kono Karim ka neɗɗo moƴƴo min kajjatuma tama yeggitude e hande gila lagene ko yiidayno ɗen kon piiji buyɗen fettindini ka neɗɗo muññiɗo ka neɗɗo moƴƴo Karim momi wawata sifagol fiiɗi kono Karim hunde wotere miɗo faalama haalande waɗanaɗam Karim joni komi faala ɓay woni mi jombama mi faalaya woni comme koto am frère am mi wona mbiñam maɗa mi wona petite sœur ma si tawi no moƴƴi ma ɗum a asi ɗum ɗon fof welatama Karim mi faala ye woni weldi simple ko ɗum mi faala ɗanni noon a jaɓat kajjatu a sifike ɗo piiji buy ko gonga ma selluka a woli ɗo piiji buy miɗo jaɓi mi nani mi jaɓi kono piiji goo kadi ɓaynayo mi fenane yo mi nunnane ko mi wawata piiji gono toon mi hunnanta mais tigi to ko wonno wawirte wonugol wo aaden e frère mum mawa weldiɓe ɗum c'est impossible ɗum wawata wonde fi honnum par ce que miɗo yiɗuma ha joni miɗo maranma giggol je t'aime kajjatu mi wawata ye wonu frère et sœur ma ye wonu weldiɓe si mi nunnanima ɗum ɗon ara mi nunnanima fenade ko heddi kon noon fof kala ko wawɗa la landade ɗa wawi la landade hande tu es une femme mariée je suis d'accord kono noon innugol ye wonu weldiɓe ma des frères non mi wawata ɗum ɗon ɓaynami fen wawata ɗum ɗon Karim mi wowama haalande goɗɗum ko saloto say mi haalanima ɗum ɗo Karim mi faalaka ma perdude ka aduna an Karim ala Karim ko fotantala simi perdima Karim mi perdi aduna an on complètement donc haray koko mi yangi aduna an on woniri ni kadi ara wontanmi lan zéro Karim lan besoin e maɗa lan besoin e conseil ji maɗa ka foyi an Karim s'il te plaît waɗanan kajjatu gasi probléme ala mi absecti ko faalaɗa kon ye wonu weldiɓe kono piiwu goto e hoore condition a suuɗata lan fus kala ko watta ma kala ko heɓuma a haalanayla Karim la woni d'accord en fotti ɗum ɗon fotti kala ko faalaɗa mi haalanta kala ko waɗi laga anda joni promettant ɗon je te promets probléme ala on va être des bons amis ala fus a suuɗatala d'accord mi weltanike ma moƴƴano ko ɗum ɗo tum mi noddirna maɗa ɗum ɗo tum ɗum ɗo fof gasi probléme ala joni min kadi mi weltanike ma moƴƴano joni Karim ɗum ɗon noddirnama joni haala huntude haala yaade ok joni ma en ɗewtire min kadi tigi mi yawa ne Souleymane
konto yawnoɗa nene onon kadi mbiɗa yawno laggine ha guine woni kamen mbiɗa yawno to a yawno lagine an ko honno wawɗa yaade lagine a waynaki lam mi nene ma min kay tigi mi sikkuno mi neeɓoy tan wiya ɗum tun dartugol bolondaji ɗi e golleji ɗin kadi mi neeɓoy ta ko sabu ɗum waɗi mi wawnade joni noon an fiiɗe yawde dartugol bolondaji an aron kay waynade lan hakkude ma Allah immoɗa yaa ha ɗo e lagine lebbi jelɗa lagine hay noddugol lan a waɗali lebbi jelɗa ton kana an na heɓaɗo hi an ko no wawɗa waɗirde ɗum nene kono noon mi neeɓoyali ka gasi a ɓoranema hande ko teddugal ma a taw mi humi dewgal ngal hakkunde ma e hajja hajja ko ɓeygu ma est ce que a nani komi wolan ma ko na hajja a taw hajja mi humi dewgal ngal hakkunde ma e hajja ko ɓeygu ma a nani mi nani kono nene min fi affaire jombugal ngal taw mi wonani taw parenini a wonta pregoy an mi daari mi tawi sattata ha satta wiya hande mi jombay ko be mi jombanama goreɓe ma foppo hande jombi heeɓi ɓiɓɓe ɗiɗo heeɓi ɓiɓɓe tato awa ko hunde wotere woni komi haalnama hande ko a jewama ɓeygu naata ɗo yaltiraɗa yara ɗo mi toŋami hirsu kala ko yaata kadi ko ya waylo lan andita na ko wonno hanki ko na ɗum woni hande ko a jooma ɓeygu mi hiɗa naata ɗo yaltira ɗo est ce que anani yo ɗum naatu ka noppi ma maro ka nder hoore ma anani awa joni ɓaylo waɗi on waɗi e bawa o affaire dewgal ko waɗɗon ɗo kono woni mawɓe am ɓe hajja non joni kanko ko homboni ma e makko ɓe an wo hajja o komin woni nene mum komin woni baba mum komin woni mawɓe mum ɓe gonɗi ɗo no anani joni ellala mi nani ko mako ɗon kon joni noon aɗa nini tan wonal taw pré fi wondugol e ɓeygu taw aɗa ko yon jentolan ha sati mi yeɓɓanoyke on tuma mi haalnayo awa min sa waɗi pré walla waɗali pré ha jangalayi ɗum komin numa hajja ko ɓeygu ma komin numa a yaltata ɗo kadi yaha hayloroɗa no wownoɗa haylorde te komi wi kon min nene ma ko ɗum wawata marsude ka nder suudu ɗo na ko wowluɗa ko komi wowli ko min watta ɗo anani mi sikka anani komi haalanma ko mi nani ne Sulaiman nam kono nane harini kunguɗo non ɗa tan ko suudu ma ɗum le baka ya nder ga pijji fotiri tun on nder ga ɗum gonɗa merci Sulaiman awama landade eyi ɗo mi landade ko falɗa o ko fi honɗum sa ari ɗo a tabitata ma sa yeehi a neɓoyay ha si ɗarta ko fi ammin ka ko fi nene ko addi kon taw hay goto dogata kam mum fi goɗɗo ba
à plus forte raison non wona fi mama fi nena mais sa yi mi yahay wondeji goo mi ne ɓoyama mi ñiɓata ko nder suudu ga ko programme ji ɗin duuɗi donc sati ɗum no gasa o mi ara mi ñiɓa ɗo sans faute. Ok. Souleymane la remarque hunde wotere ka nder suudu ga si tawi woni hiɗa ɗo haɗa neni no wawi sono seytini nawas ɓe maapi mais si tawi a yeehi hara ɓe aani tun ko honno fewdorɗa ko wontirɗa ɗum kono woni hakkude ma e nene si tawi hiɗa ɗo hara ɓe wawi ɓe seytini ɓe weltaki si mi ari ananigoy komi haali ko ene an maɓɓe on yewti noon fi ɗum ɗon alandaki ɓe en tout cas mi famani par ce que mi har déjà mi accali haqqille ha mum mais non. Ok joni an faala yeggiten ɗum ɗum fof Souleymane itti ɗo hannaɓi ɗo o ya arama ko yata neɓoya kon fopp ma ko waɗata piiji ma ɗin fopp e programme ji ma ɗi itti ɗo ɓay tu woni en jumbidiri dewgal mama kolenete mi faala ya accirne gila ɗo kala ko yawɗa mi jokkete ko ɗum mi faala. ay ɗo o affaire o peera ko wonɗa haalde dow mariage falto yahen ka laɓtani taw waɗen test fi on ɗo non c'est pas grave test on na ala gravité hay fus ko woni mi yiɗa min harala mari ga nawnare gonde a anda ma nde feeña ma an kadi harɗa mari nawnare nde feeña mi raɓinama ma raɓinami joni noon haala ɗum ɗon en yaha ndaaro en taw ɓurɓe e gandal ɓen ka won toon ɓeɗon ɓe waldoto en na fi hay fusi ala probléme quand même. Ok si tawi ko fii ɗum ɗo min lan andi mbutaki hoore hara na problème non c'est pas grave ko yew ko ɓeri ɗum ɗo rek. Ok si ko ɗum ɗon na ɗeɗɗa Souleymane feddoto ɓeri ɗum ɗon ɗon taw. Ok mi waɗane ñaama non moƴƴi mi ari mi ñaami taw. bo mi addanama jus non c'est bon c'est pas grave. kondu waɗi he Souleymane na ko ɗum honɗum an kon faala ko honɗum e probléme marɗa yewtala min komi ɓeyguma ko ɗum e probléme marɗa non probléme personnel hay fuy mi ala ko won tum bon na hay fuy en tout cas hay fuy. Ok d'accord. Nene. Na kono waɗi mani kom faala on alangol mi anda dewgal ngal wata gasde hakkude men yaaji fi on no dewgal ngal min hejje gasta hanno dewgal gasta hakkude fi men on no ene Souleymane a feetu wata gasde nene Souleymane kono waɗi Souleymane
Sulaiman tu bafan la Mana dia mau di bawah. Sulaiman. tu bafan ya angkat Habib Sulaiman Ini Sulaiman aku jangan ada bafan aku ni bayar lah Sulaiman aku jangan ada bafan kah Kau luar. Hajja Sulaiman o dewgal ngal hakkunde mon wakkilaaki on ɗum nene eyi ta wullu ɗum hajja hey ta wullu ɗanni mi hiɗa ko wullata ay Sulaymana ko min ki waɗi dewgal ngal hakkunde mon te dewgal ngal laatata Sulaymana ko min won nene makko mi wawata mi moko ba mi waɗa hunde wawa firtinami ndem hunde min go watala yer singo ta wullu nan Sulaymana ko moodima ɗanni mi yiɗa ko wullatako ta wullu fi Allah mbi naatuɗa ka suudal nde ha hande a wullani Dan, oui. Kon Sulaiman? Sulaymana himo fempi nder ɓay dugulago himo nder mi konki bafagal ha mi ronki o saligal udditude yaw an kadi dana so udditayna o dugula Kongo ko honno wawata wolide ko wonɗon fanko Sulaiman? accu on hiɗa andi hajji Kongo? hiɗa andi mi yiɗa ko wonɗumen Sulaiman? hiɗa andi ko Ko mi suur. welata ko welatala Fuɗɗiɓa komi suuɗiɓa ta wullu ɓurtu ɗum ɓurtuɓa kono to anda ɗum ta wullu noon ta wullu hajji an kon woni ko hewtima gibi arɗo a goto anda fusko kon woni ko hewtima joni min andi hon kam faala mi faala andude hajja a hiɗa mundi ba kako hon ɗum sandi a yiɗa hajja wolanaɓe tanti biya min kaka sala ɗo min andidiri kono tanti biya heɓe ƴettila ɓiɓɓe maɓɓe reedu yaltuɗo ka reedu maɓɓe sa yi ɓe jombanima hajja ko ɓati kamɓe hiɓe andi ko honɗum woni mum sani noon a yiɗa hajja haalanɓe ɓatilan andi hay so tawi woni an a hiɗaɓe a yiɗa hajja ɗum ɗon sendali ɓe e hajja joni kon fala koye wolanɓe ko honɗum waɗi Sulaiman ko ammi woni wolande honto yawma Allah yewtu ko ko mo nodduna tan hey aduwa ɗo ka noddude hay goto min ko min innuma koko mi wi kon ko ɗum waɗata ko mi wi kon kadi ko ɗum laatoto min Sulaymana ko min heɓimo ko mi won nene makko o wawata wiwde ɗo ko faala kon ko ɗum dogata ka suuɗan aduwa ɗo ka sa noddude hay goto min tumi wawayno ɗum ɗo aduwa ɗo ka noddude hay goto min tumi waway ɗum komi torotoma mi jeejama iwtir ɓaawa
nana ko ɓe wima ko te konngol koɓe jonnuma ko ɗum laatoto Sulaymana ko moodima wawowo wiide Sulaymana hina moodima on ala e kanko kadi o wawata wiide na ɓeydu makko ta woni Helanga. Konno way. Ça va. Min amma pini lam ronko andu ko yori hondo mi eni. Konno wadi hajja. Karim dandi ko problème hajjande kadi addendo. Dandi nyande go kadi mi nodde no tay problème hajja. Mi andi dum do. De noddilan do mo wulla wo modi makko inni faala kam hande kadi. Wo hebi 2 jours mo fermiti ka suudu gila wari mo fermiti ay goddo ala mo yide. Woni o faala ka fulacce. Habbi. Kaka mabbe ton do wadi. Mo fermiti ka suudu. Fermiti ka suudu jabal sukkude. Hay nene makko haali yaro jo ala jabti. May to. Joni ni. Ko to wonde yaade may. Ay ko ngo balande ɗon komi haalnal nena jara kon wawatama haalande ɗum komi wawali haalande nene a jara kon nami haalanta ɗum joni a wawali haalangol nene ma jara an ko a gorko min komi gorko joni wolanam min Souleymane sa yi noon hilan waɗa ɗo hane ko fiyen famodir ko a wolanan kori jam ko ɗum waɗi Souleymane ko billahi walla hara nan mijitare min hara nan mijitare billahi mi nanguito mi yaɓete no tanke hilan renoma mi yaɓete noon tanke mbiɗa suttima na heew ko tanke mbiɗa suttima mi yaɓete no yaltani ka nder suudu ka an hono wawata wulindirgol nene ma jaar nene ma jaar heɓɗoma on kono wawata wulindirde on an a mijotako walla an wona a ɓiɗɗo gorko a mijotako tawa yaltindirga harna mijitare mi Souleymane wallahi azim mi yaɓete tanke mbiɗa suttima komi wolantama ko annduɗa kon so tawi woni no woodi ko nanguɗa ka ɓernde ma koya wollan jaman fof anda ko honɗum waɗi a gayni ko ɗum mari komi wollama a gayni ko jam to jooɗo Assalamu alaikum. wa aleykum salam Honto suul. suulno ko timo nder algata o golede makko on to oya Souleymane a bawa yalta joni noon ella Allah ɓuulama ƴettu paɗɗe ma ɗen memanala ko bas ay an harana militare wallahi azim mbi Souleymane ko anni ko nanguma an a fiitu ka hanga a sukara yori wara ɓuuri ɓe fof awa goɗɗe mi itte wonki yakki nder ɗo hande min siɗa fiitu noon tan fiitu ɓuruma ko nanguma ko anni min ɓe mi keyasi anande min mo yaasi ay puissalnama ka nder suudu amen ɗo min mo yaasi a neeɓi famidinaɗo yori hoore Souleymane hiɗa manti ñande yumɗa ka bureau am landiɗa lan ha nisi mbiɗo yiɗi hakkita mi décourage Souleymane ɗa manti ko noddunuɗa lan mi ari mi jooɗa landoran questionji komi andi fumi komi anda fimu awa hande ko hande goɗɗo men itte ɗo wonki goɗɗo nene ma ko nene ma siɗa faala waɗuɓe ko faalaɗa je m'en fous min kadi kono yo Allah dandan jooɗagol aynitama harɗa sonjude hajja yo Allah danda jooɗagol sonja hajjara mbiɗa uddigitane mbiɗa sutima hande ko neɓuɗa suuɗde kon ko neɓuɗa marde kon a yettolan ɗum ha laaɓa pos a yettolan ɗum hande ha laaɓa pos somi ƴiwa ɗo ko antum noon mi heeɗi
Karim konko falɗa hande ɗon si a andi ɗum moƴƴanama moƴƴanaji an Karim si a andi ɗum moƴƴanama moƴƴanaji. Souleymane ko honɗum marɗa ko wowla tawa hihi sa wowli moƴƴanama moƴƴanaji ko honɗum marɗa tawata sa wowli hihi sonjalama sonjayde ko honɗum hunde non ko honɗum non. Souleymane fi Allah mi faala ye yewtu hakkunde gorko e gorko mi faala yewtu entre homme et homme. Souleymane na mi sifanoma an tigiɗa andi min hajji komin yangude ko fuɗɗande taw laabe komin soñji ton kon fof Conakry ha hewti Dakar ɗo. Souleymane ɗa andi soñjaji komi naɓi kon ɓawajja hiɗa andi lette ɗe mi naɓi ɗe mbawajja ha hewti ɗo. Hala anduno Souleymane hajja ko soñji kon ɗum fof ha o hewti ɗo a wattano komo boni. Souleymane sa anduno lette soñja ko hajja naɓi ka adnan mum kon a yurmineno mo. Donc Souleymane mi torikema mi jeejima fi Allah si a andino woodi ko duwaɗa la yeetade fi Allah yeetola mi torikema mi jeejima Souleymane. Karim Naam koko woni hakkude an hedde kon falɗa andude. Souleymane ko woni hakkunde ma e hajja kon ko ɗum mi faala andude. ko ɗum falɗa andude. ko ɗum mi faala andude Souleymane fi Allah ta amu ta hésite. awa mi andinte ko falɗa andude ko. metti tan ɗum kay fus ala ko wolna mi geeɗi ha mi ronki hay fusti o hay haala hunde o wolnano min nokko sabu mum a naw noon hakkude e Allah gasi mima hay so tawi ɗum goɗɗo haalan hay fus o wolnano hay hundejo o wolnano. ɗum ɗo santinan ko ɗum waɗi ɓe Karim Karim ko honɗum waɗi Karim ko ɗawlude Karim ko ɗum o haalanma Karim yewtu men taw exprimer fi yalla ko ɗum waɗi an kadi a yaltiɗa wulla korija ko honɗum waɗi haalan men ko ɗum waɗi Karim an yewta men korija ittu men e kumba fi yalla an kadi ti oɗo naatino duɓɓi an kadi a tiɗa wullude kon kon tan ene Karim a haalanay men ko honɗum waɗi ka ko honɗum kan kon waɗi Karim gomnan men ɗum fi Karim ene Karim a wolantame ko honɗum o haalanma fanko Souleymane ko yeetina nder ɗo ko min kadi yana wonno ko wola e goɗɗo. hay siko mayde hara ko goɗɗo maayi ko bee wowde an ko honno Souleymane wojdantama hunde nde tawete a wawata wonde Karim fi Allah mbiɗo andi fof a suuɗatano ko min kajjatu gatou mo annduɗa fi Allah yewtoɗa Karim ɗo woni ko suuɗagal Kajjatu ha hande mi suuɗani noon goɗɗo
ono ɗum ɗo Souleymane yeetinan ko min kadi mi wata haalande ɗum ɗo Souleymane fi Allah mi torike ma no julɗo tororte ta wowɗo fi Allah Souleymane hey ndaran ka nder gite si a wawata ɓen haalande ko waɗi ko accu ɓiɗɗamo mo wonanami ko waɗi wonanan ko waɗi Souleymane ta waran wonanan Souleymane ko honɗum waɗi komi nenema haalanan ko waɗi Souleymane Karim Souleymane yeeto men ko honɗum Souleymane wonay so goɗɗo maayi haanan men yeeto men ko honɗum waɗi fambo haa Souleymane reactiware waɗe Atte so waɗe haala ɓatte koyanti dow men kadi matto haalay fange ko wuli so fange fange tension ɗum tension mo ɗo fange ok ande waɗi ne koytan ɗin e fallugo ɗan e ɗum ma hay darde nanɗo koye ɓiyan goto Souleymane fi Allah ta wolu Souleymane gotan s'il te plaît Souleymane ta wolu fi Allah kono ɗum ɗon woni ni haalime kono ɗum ɗon woni Souleymane ta wolu cuitaɗo yimɓe kadi kadi Souleymane wolu fi Allah Souleymane cuitaɗo yimɓe kadi waɗa haalde ko ɗum yeƴñiña Hadi. Ini baru ini. Hadi. hajja ko an woni baba hajja Souleymane hajja fi Allah ko hommo woni nene makko Hadi. Wa ta'ala hajja fi Allah Hadi fam. Hadi. hajja fi Allah fam fi Allah mi joɗɗa Tadi be. Dia nanti dia. Nanti dia. Tadi be. Tanti. Tadi dia. Tanti. Souleymane ay buat dah. Tanti. hajja joɗo fi Allah Tanti. Souleymane. Tanti Frankie. Mau dapat deh. Tanti Frankie. Nanti. la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Frankie. fi Allah então fesso quanto hajja Karim Frankie tanti. Assalamu alaikum hare on jarama yo fande KADIATOU GATEAU mi hiwriki on kala ko wontirɗo mi landike on si tawi ɗon e jam min on alhamdulillah miɗo e jam are on jarama ko min Karim woni on salminde landu si ɗon e jam onon e ɓeygure monden nokku ko wawɗo wontirde hare min on alhamdulillah miɗo e jam hare ko addi men yeeso mon ɗo hande ko yewtudugol e mon seeɗa fiyo film meɗen KADIATOU GATEAU en fo
en wakkili ke naɓimo ha en waɗi fin de saison donc en yewta fi mum seeɗa haray kono Karim inniri on noon en yewta fi o film Kadiatou Gateau mi andintina on tun kadi o film no fuɗɗi ko woɗɗi ɓay kaka meɗen Fuuta o film fuɗɗa ɗum noon ko honto ko pita ka be mbiriko hay ko toon film fuɗɗa mais yawno pita min fuɗɗi ɗon jougol min joui ko jouete kon pita fof hallanni mi andi noon no na ɗon tun min hattuno pita min hewtoyno kadi labe ka saare voilà awaɗa wawi labbinde o labe ka saare min ƴiw pita ka saare min yeehi labe ka saare ɓa pita kadi ko saare ɓay min yeehi labe ko labe min joui fi Fulawa on fof woni ko min joui kon ka cuuɗi huuɗo ka ladde ha ka canɗi ko labe min joui ɗum noon fof kono ñande noon min yewno jougol ka caangol tawde ñande namenen tun wonno nder ton hay ummuso tigiri ɓay ka maɓɓe maleyamen wonno o innuno haysi min yaali ka caangol ɓay ko juma kono minen min inni ɓay golle ɗen en fuɗɗike en dartatako ɓay min yeehi ka caangol arina noon minen tu wonno de ka caangol ton par ce que ɓay min yeehi ka caangol hari jon caangol ngol no ton caangol ngol e ɓundu ndun ko nokku gootum donc hari jeyɗo ngol tigi tigi on no faala assistude ka tournage donc nden ñande boddi moolanandi yalti ɓayndi yalti min wayno meɗen darodi mo beya min hammu tun gongal donc min ko ɓay mi muutoyke min goro kon dogita wacciɓe ɗon ɓay mi muutoyke ɓe illawo paɗe ummusoɗe yoolike min yawa on tawayla yeeso ga no so yini sifotoɗo lanta Karim kan donc noon min wari hano min hewtiri Sénégal ni min continue en feƴƴini kamen piiji boyi kadi min yewtayon ɗo ko fi honɗum film o andi o film o dartino seeɗa donc min sifan toon ko fi honɗum dartimo andon onon kadi film o ko honɗum ɓurimo dartingo adatawo ɗum ɗon hari Kadiatou Gateau mo nanti inde mo cartoni yimɓe ɓen no darudemo jama on fof hino félicité yimɓe wadde félicitation e fi makko moƴƴa donc wonoy ɗon noon ha télé on inni ƴetta e film on noon télé ko hombo ko Espace TV lagine donc ɓay ɓe nde ɓe ƴetta e film on tuma ɓe iwi Conakry ɓe déplacé ɓe ari han Dakar ɗo ɓe yewtidi e label men on donc kono woniri ɓe Espace ɓe ƴiwno lagine ɓe ari ha Dakar ɗo ɓe yewdi e label amen on suñu film ɓe signe contrat ji ɗin fof ɓe haldi ko honno film o dogirta ka télé Espace télé film on fuɗno dogugol ka télé ton kono tigi tigi on minen acteur ɓe ɓen min anda ko honɗum yanti hakkunde kamɓe Espace e label amen on ko yanti hakkunde maɓɓe ton ha film on darti woni min anda kadi noon minen kamen wonɗo ka leydi kamen wonɗo kamɓe si film joui YouTube ha télé inni ƴettay YouTube on arrêta e film on ɓe kupay ɓe jokka télé on fi jonnugol télé on valeur hara ko si joui ka télé artira noon ka YouTube donc minen kadi ko ɗum ɓe waɗuno ko woni ka YouTube kon fof kala joni tawi koye men jokku télé on si télé on joini après joine ka YouTube kono ɓayi ha télé on dartike tawi joni YouTube on dartike télé on dartike min fof min darti metti men moƴƴa noon tawi no satti amen no satti onon daroɓen kadi kono hay goto wawa fuy ɓa koɓe halduno kon ɓe joinayi film on ka télé no weeli équipe technique no weeli men no weeli réalisateur no weeli fof quand même kodo ɓay ɗum ɗon dartike décourage men ko ɗum dartinno film o men darti few haray ko ɗum wonno ko dartini film o haray ko wana kadi Karim tanjini ɗo kadi yewta e famɓe ɓen sattede nden seeɗa mi ɓuri e tanjinade ko noon wonire wano min heɓuno sattede o film harana ko darti kon tun ɗum ɗon ko sama kala no woni noon nomin juwiri labe no hammin fokkiti labe yawgol nomin juwiri pita hammeɗe yaade labe noon min heɓuno sattede moƴƴa kadi ɓay min ƴuwno pita labe woɗɗa
kono ko si tawi soñja waɗal ka laawol ko noon woniri donc min iwno pita labbe bimbi min hewtode labbe o min iwno pita bimbi min hewtode labbe o telenge 20 heures ɓay min paanono ka laawol han min woni ɗon min waali ɗon e binde burure nde min annda fii mum donc ɗon tawi min wona tigi tigi yo min annda o ko honɗum kono siɗa faala hunde nden a wakkiloto ɗum pulo fuuta inni jasowo kappe hulata e mo jooɗa watta turo ɓanto ok kadi ay min yewti labbe tawi min ari fii ɗaɓɓugol cuuɗi huɗo ɗi hande ko ɗum mapinilan heɓugol suudu huɗo ko probléme no satti min immino min yehi labbe ɗon nokkugo min yiɗon suudu huɗo ɗiɗi ni kono ko hakkunde cuuɗi paani cuuɗi huɗo ɗi woni tawi tigi tigi on e film amen Kadiatou Gateau on wawata ko joade ɗon min woni ɗon ha min miiji ko honto e labbe heɓeten cuuɗi huɗa ko film en on landi ko donc ɗum ɗon min wawano heɓude labbe han min décidi min yaha e timboɓe kadi labbe timboɓe fof ko nokku gotum kono no wotti seeɗa min yehi timboɓe ɗum kadi satti ha min wata on sifanakol fof satti e nde yiɗi ñande wo ɓay min yi cuuɗi ɗin taw min welti moƴƴa noon min indi ɗo ko film en on landi ko en heeɓi ɗum ɗo awa ɓay woni min yehi tawi yiideteɓe no ɗuuɗi han fiɗɗiti ɓe waɗa men ñande wo ñande ɓuri balɗe 4 miɗen iwde labbe men yoɓa passe men ya timboɓe ɓenna men are jango kadi men ara taw ko haala woota car après woniri noon ha ñande o ɓenna are yiideteɓen kadi ɗuuɗi han fiɗɗiti joni Allah okki men ɗon sabu min andidiri ɗon jiwo goto ka nder hoɗo ɗon inneteɗo muminato min indi joni muminato fi Allah wallu men min jeeji men multi men yeeni fi tuyo men hendo e fulawamo men faala on laati ɓenna kamɓe bolonda on ɓeɗo jaɓi ɓeɗo jaɓali kono ɓayi meɗen faala hay futuro heewi men ɗon kadi timboɓe ari ha mi yehi ko min anda minen eɗe dolle amen donc min soñjike moƴƴa hanno min hendori o flawani min suyi Kadiatou Gateau ko noon woniri haray ko ɗin ɗon soñjaji fof min feƴƴini ka fulawa ton min ƴimmi noon ton min ari kadi Dakar ɗo soñja on ko soñja mais ɓayme ɗe wowti tawi no sittini seeɗa minen ɗo soñja on ko honno soñji men Dakar ɗo go'o taw ko moyen de déplacement ji ɗin no satti kala ɗo Dakar no andi taxi maɓɓe ko honno woniri na ha mi woola tawto noon ka ɗi appartement ji ɗi min filmata e mum appartement ji ɗin no satti courant no satti woolatako et puis film on o wela gerude ɓa golle moƴƴe wela heɓude min yahay wonde filmage 9 heures ha e 3 heures 4 heures hara meɗen filmude hoore ɗum fof para ko épisode goto ma goto e fecco ma ɗiɗi simin wakkilike ha hara ko ɗum min heeɓi andi ɗum ɗon fof a taway no satti no muusi kono min wakkili ɗon ɓa meɗen décide golle moƴƴe ɗen min waɗay fi weltingol daaroɓe donc aray mi wata contande on soñjaji ɗin fof ko seeɗa tum min contantan haray ɗum noon ko noon feƴƴiri ko gonga ma Karim ɗo kadi mi tanƴini si ko honto kadi explicanten ɓe seeɗa sifanoɗen ɓe ko fi moƴƴereji ko heɓuɗen e mum kon ɗon noon lannata kadi ko gonga min heeɓi moƴƴereji buyi nafaji buyi ɗen heeɓi ɓay hande en heeɓi ko lannata ko ndu woni ɗum ko yimɓe ɓe andi sa heeɓi jawdi ñande gondi lannay mais sa heeɓi yimɓe ko yimɓe ɓe woni fi goɗɗum ko yimɓe ɓe woni goɗɗum ok donc min heeɓi yimɓe min andama e muɗum Kadiatou Gateau ɓeydi men e tigi o min heeɓi nafa e muɗum ka haray ko noon woniri sabu Kadiatou Gateau e golleji amen ɗin hande naɓi men kamin falano yaade meɗen faala noon kadi yaade yeeso ton kono kamin wonɗo kadi meɗen welti ɓay hande siɗa wolde fi cinéma Guinée on ɗa wolde fi cinéma haalowo pulal fulɓe Fuuta haray meɗen mari place amen on ka nder cinéma donc ɗum ɗon kadi no weltini men meɗen weltori kadi meɗen andi kadi meɗen wondi e jama on ɗum ɗon haray ko boyi
hara si feƴƴi ɗon kadi kadiatu gateau en yewtay jama on hande ko haton jinɗen kon ko faalaɗen kon en yewtay ɓe ɗum ɗon kadi seeɗa. Ok, ko addi adi kon tawo Karim ko faalaɗen kon enen en wowlay seeɗa lutta kamɓe si ɓe waɗay deden tawo hiɗen haton hiɗen faala soutenance harana ka hunduko tun hara tigi on ko hunnoɓe aadi sen heɓiɗo joni ɗen heɓiɗo joni sponsor ɗum ɗon no moƴƴani en han moƴƴi sen heɓiɗo joni wallitotoɓe en kadi fi appartement ji ɗi ɗum ɗon kadi no moƴƴani no gasa hara hande ɓeyna ko ɓay en wowlaali men men andano e men min sikkay tum ɓayo ya woni gollon haray o enen woɓɓe no andi en ala ha jomum par ce que ɓe yiide ɗe waɗa donc tigi on si min heɓi soutenance min heɓi ko duña men seeɗa min yahay meɗen faala kadi waɗugol ɓuri ɗum ɗo hiɗon sikkude si tawno hande hara o film daranoki hara kadi meɗen marno ko woni min wallitade hara na menen acteur ɓe woni waɗande hoore amen hande harayno min waɗi ko ɓuri ɗum ɗo harayno déjà fi kadiatu gateau on ɗo min accirino mo ɓaawo haray hande ko projet goo kadi min wonno wadde mais ko ɗum ɓe inni ko wallaɗo o fooli ko no woniri en wata yodde faaleji men ɗi fof kono ko faale hommo men ɓuri faalede ni ko piigi ɗiɗi googo on taw meɗen faala sponsor oui. meɗen faala sponsor meɗen faala kadi yo jamma wallito men partage vidéo ji amen ɗi sa ndaari ɗo haali pular wowloɓe pular hiɗen duuɗi ɓuri fof kono ndaari cinéma sénégalais ɓe ndaari cinéma ivoirien ɓe ndaari nigéria ndaari ghana haala men kan no ɗuuɗi ɓuri ɓen fof ko fi hon ɗum ɓen ɗon kan no ɓuri en enen ko fi hon no kamɓe himɓe maɓɓe no ɓuri enen ɓen anda enen kadi donc ɗum ɗon min faala enen kadi ka fof woni toon minen kadi ko ɗon min faala yaade haray meɗen faala ngal ballal ɓa foppo no andi pullo no andira commerce donc si eno noddi men ɗo waɗane men publicité ɗum ɗo min yoɓa on ɗum ɗo ko fanɗi wo arrangé men et puis waɗay valeur kadi Karim waɗay valeur weltinte kadi an acteur jo mino wela men ka tawata ko produit pullo men waɗata publicité ka nder film ji amen haray no meɗen welti ɗum ko ballal janol no haray meɗen toro meɗen jeeja on meɗen hattonjini e sponsor meɗen hattonjini e partagenede vidéo ji amen ɗen Karim wano enen taw hiɗen mari scénario ji ɓuri kadiatu gateau ɗen mari scénario ji ko lannata mais si tawno haray feƴƴa ko haalɗen no siɗen marno ko wallito en harayno hande mi innali dey cinéma laginen fof ko fimen wonano wolede mais hande harayno enen kadi sino comptede ko enen tawa inde men nden atoto inde sino comptede cinéma en Afrique ɗo enen kadi en wolete no fimu quand même voilà donc ɗum noon haray ko non woniri joni kaggeto si feƴƴi ɗon en remercier kadi yimɓe goo en no woodi kadi ɓe jarneten haray en ara e nden toɓɓere ɗon kadi e ko adi kon tawo hiɗe weltani famɓe men ɓe moƴƴa noon wonɓe ndarden vidéo ji ɗin fof kala ko wontirɗon meɗe weltani on meɗe weltani kadi équipe technique on fof meɗe weltaniɓe meɗe weltani groupe boncaire on na oma o meɗe weltani koto sansi pita koto masamba bembiri ko adna ko sabu ka adna ko sabu lakara ko sabu haray ko no woniri meɗe weltani ɓe timboɓe ɓen laaɓe timboɓe tigile kamen filmi ɗon fulawawa meɗe weltani ɓe meɗe weltani équipe technique on e meɗe weltani label amen on suñu film meɗe weltani ɓen noon kadi eɓe maleyaɓen fof e équipe bonqueur on kadi fof meɗe weltani franchement so ñimen ɗo goto gayna fuy ko par ce que komin équipe technique on no ɗo ɓen noon ko sénégalais ɓe kono men fof meɗe won nene goto baba goto haray ɗum noon meɗen weltani ɓe fota wana seeɗa haray sen wallidiri deuxiéme saison on no arde deuxiéme saison hay ɗon lannali de ɗono merci beaucoup merci haray ko ɗum haray tigi on ko min kadi arte mon toujours oɗo ko kanko woni directeur technique on image no laba sonno moƴƴi ko o hade kanko woni directeur technique on e directeur chaîne Guinée Live on hade o yewta on seeɗa
allez on t'écoute. Ouais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Je me présente, mon nom c'est Aliou John. Je suis le directeur technique, comme mon frère vient de vous le dire, de Guinée Live, qui est une branche de Sunu Film, qui est basée ici au Sénégal. Bon, comme vous venez de le dire, moi je suis derrière les caméras souvent, mais aussi je suis un acteur. Voilà. Et comme vous avez bien dit cela, nous, les Sénégalais, on a vu qu'ici au Sénégal, il y a le cinéma sénégalais. Comme chaque État d'Afrique peut avoir son propre cinéma, ce pays d'Afrique. Voilà, puisqu'on a des cultures et des réalités qui sont diverses. Maintenant, on s'est dit que, puisque les Guinéens sont nos frères, nos confrères, et qu'on a vu qu'eux, il y a des acteurs qui aiment le cinéma, qui ont du talent. Pourquoi pas en même temps, comme Sunu Film est en train de le faire, d'essayer de faire quelque chose avec nos confrères guinéens. C'est pourquoi la création de Guinée Live, qui est une chaîne qui a besoin de beaucoup de soutien. Puisque nous, on est basé ici au Sénégal, on essaie de promouvoir le cinéma guinéen. Maintenant, il va nous falloir plus de soutien venant des Guinéens. Surtout, on a remarqué que la population Peul est l'une des populations la plus importante au monde. Donc, sa culture est riche. Merci. Et par rapport au cinéma, on peut faire valoir sa culture, le faire savoir par rapport à tout le monde, comme les Américains l'ont fait. L'Amérique s'est imposée via le cinéma, l'a reçu. Les Nigériens viennent de le faire avec l'Afrique, l'Afrique du Sud. Et vous venez de voir le Sénégal après ces élans. Pourquoi pas la Guinée? Pourquoi pas les Peuls? Donc pour cela, on va avoir besoin des Peuls. Voilà. Ça c'est bien. Donc, on a ni dundo on famille. Franchement, mais de weltani be men anda hon to hatti. Parce que quand on men dumi de walli to men encourage ami. Be ne me wakilo moƴƴe kono feƴƴa ka wi don haray tigi on meɗen hatto jini e ballal mongal. Donc haray meɗen addude kadi piiji goo fottuɗi ɓurɗi kajjatu gato haray habbe men hewti si Allah jaɓi. On en voit d'autres encore qui sont des meilleurs aussi. Comme vous pouvez le remarquer, les idées sont là. L'expérience est là. L'équipe technique est là. Donc, il y a des scénarios beaucoup plus enrichissants que KADIATOU GATEAU. Mais pour la production de ces scénarios, il va nous falloir plus de moyens. On s'est débrouillé avec les moyens du bord pour finir KADIATOU GATEAU. Vous avez tous vu comment c'était difficile. On passait des journées dans la galère à faire des tournages, uniquement pour satisfaire les fans. Donc, c'est aux gens qui nous regardent, c'est aux Guinéens, c'est à eux de nous booster via les sponsors, via les adhésions, via les partages, les aimes, les likes, tout ça, ça joue en notre faveur. Le maximum qu'on peut faire pour cela, il nous aide à leur faire plaisir. Inch'Allah. Alors c'était ça, c'était l'équipe technique. Merci beaucoup, on diarama. Merci beaucoup. C'est gentil.